Niniwan mo adya makita ti aldaw apimanaw ka numan pa'y biyag ko adayo ka lagip ni ayat jak maisina kanayon kalata ditoy panunod si kalata pipit-pitik to'y puso mangrugi na sumkar to'y puso gabot na palaos nga iniw nabayagan biyak ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa Wala kumabiyag ko nalaklaka nga umayak tapnon maarakot ka tabare maep-epan kuma iliw kuken ka nagkaiduma biyag ko uray adayu ka jakto pulos waksi gikariken ka adda ak ito'y agur uray ken ka ayat ko sublianam po kuma mangrugi na sumkar to'y puso gaput na palaos nga iniw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa mangrugi na sumkar puso gapot na palaos nga iniw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa day tatimek mo tunggal agsapa. Ngayon nagipapanaw dita sidong mo anak kairwama tsak kumakayat adumteng kastoy agundaway di ka nagsangsangit at pakada ko nayat ko tsak kayat amakita alumlumdaang ay ti papanaw ko lagip mo't balune iti lugar apakana
siksikan tulad da di ka nagsangsangit agpagada ko nayat mo kastan di ako agsingsingpet kanto no awan nakton itas ibay mo sapay ko nga naipaayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na kaya't makita alumlumdaan ka kay di papano ko lagip mo palunek iti lugar papana siksikan tulad na di ka nagsangsangit agpakada ko nayat ko agsingsingpet kanto no awan nakton kita sibay mo sapay kuma na naipaayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na lipatan kanti ko nakngem saan tana irwa makayat anay sangsangayan ayat akinalik naipaay mo pudnunga pakaragsakan urayawan ka malaglagip ka dagiti ladawa minak makikita dagiti darway nga inangaw ta tumrem lulwa tunggal mapanunot ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno wadungdungwen ka uray payro ipatayo ka pinmanaw ka adi nagpakada magunas man daytoy biyag ko agmay-may sa katoy puso urayawan ka malaglagip ka dagiti ladawa minak makikita dagiti narway nga inangaw ta tumrem lulwa tunggal mapanunot ka agnanayon ngay
ipatpateken pudno adungdungin ka uray payno imatayo ka pimanaw ka adin ang pakada magudas man daytoy biyak ko agmay sa katoy puso ipatpateken pudno adungdungwen ka uray payno imatayo ka pimanaw ka adin ang pakada magudas man daytoy biyak ko agmay sa katoy puso magudas man daytoy biyak ko agmay sa katoy puso Al-alya anak, di napalabas kaya't kung nasika ken malipatak nupay sikat imo na ayat ken nagarik na iti kinadamsa no amok lakuma biyak ko sakbay anagdaton ka tiyak kumapi na alilaw balikas mo paspasig nga ubaw ket awan na tungpal kadagiti karkarim panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket agluni awan paset mon puso ken nakem baro nga ayan inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas no amukla kuma biyak ko sakbay anagdaton ka tiyak kumapi na alilaw balikas mo paspasig nga ubaw ket awan
natungpal kadagiti karkarim panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket agluni awan paset mo puso ken nakem baru nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniyak di kan awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket agluni awan paset mon puso ken nakem baru nga ayan inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniyak di kan awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas panawen itanem kan ken lagi basul ko kadi nulipaten kan kaunggan to'y puso basul ko kadi nuiwaksikan dito'y panunot ko jakon madaeran naipuris asaen let ang barukong ko amang lemes kakaisuna nga ayat ko kubanen di ayan anang balud nairuta kawar ni ayan kasman diag kupas diragsak ken nasamit abalikas namatiyak ken ka tanatalget to'y puso ken rikna ngem gayam ubaw di ayat mo di mapagtiyaran awan ser-servina di ayat ngay nakin parik na ngayon nak tinagibi titaleken namnama nagsulpo nagbunga dagiti nga arapaap ngayon ka minuli di karigeng sa pata siyakto tay pumusay lagip mon tulaen manggayat di naglabas naikupin na kalmanta naputarakan ka kasarbis amang pasanta di nairurumen nga ayan
kastoy itet mo apan nusa iniyawat ko tuy aya ngem paitin ka insupapa sanuwak ay itan imbatim tuy pusok ngagmaymaysa nga aglag-ang kinaulpit kinaranggas hawan ser-serbina di ayat ngay nakin parik na ngayon nak tinagibi titaleken namnama nagsulbo nagbunga dagiti nga arapa ngayon ta minuli ti karigen sa pata siyak tuday pumusay lagip mon tulaen mangbiyag kinaglabas ngay kupina na kalmanta naputarakan ta kasarbis amang pasantak dinayrurumen nga ayan dinayrurumen nga ayan dinayrurumen nga ayan. Diyak maami pananglapay tama saraka tay napudno aragsak mo napudno nga ayat ko awan sa bali ang nagik ko daytoy puso nang namnamaan akasta kamet kaniya ngemiti ko da lipliputan na pinamati na asyak lae di kanakin ngem gayam ta duak kami apat-pat Diyak maawat nga dahil nakagudwa di ka pusong hemrik na inaninaw muday to'y puso ulbut day ka apanagayan siksikan dito'y kaungga gayam di ka
saklain ditanakin ngem gayam ta dua kami apat-pat Jak maawat ngadain nagkaguduam di tapusom Henrik na inaninaw muray ko'y puso ulbut dayta apanagayan siksikan laeng di ko'y kaungga gayam di ka met mabukunan repenge aguraen ka kainalinaw na dua kami ngayon ka ay ayate ngayon ka ay ayate. Oras na asyak tayo madayo isupli ko ayat abulot ko bebeng na laeng nga inak piruken ay mabukuda kaniyak na ikete nopay na saeng ngem daytoy tirumbeng amok adakes tinta araramiden jak may turet pay nga inak puyaen panagluana gapukan yak laeng jak maipur asa em tilak amek to gapulaken ayan binulot ko aklune nagbalinak anarok ko nagpaadipen ti saan ko abukbuko palubusan kan tay sutay subliana pusukin riknam isut adaan karbengan awan titengel ko amang ikut ken ka no tila toy ayan ngayon nakin arik na jak maiptur nasa empty lakamek to gapulaken ayan binulot ko aklune nagbalinak anarok ko nagpaadipen di saan ko abukbuko saeng
Ngemday to'y tirumbe Amok adakes Tinta ar-aramid Tsak may turet pa'y Nga inak puyae Anagluana Gapukan iyak lae Tsak maiptur No sa tilak amek to Gapulak en ayat Binulod ko Aglune nagbalinak anaro ko Nagpaadipen Di saan ko nga bukbukod Diyak maiptur No saan tilak amek to Gapulaken ayat binulod ko Aklune nagbalinak anaro ko Nagpaadipen Di saan ko nga bukbukod Minsan nga aldaw Apan ako'y kuyog ta Napnualin kinaragsak ta Kaslaawan patinggana Pulo sadyak ni namnama Ti pagsinaan ta Luluwag di agpatinggan Liday nagmarik na Nutirabi Maysa si kalae panpanunute ano sa ikarigata dito'y din na ururayen ka tanariga tiag maysa aglalo no kailiw ka nariga no maminsan no mangnam na maka iti napudno nga aya ubaw met gayam no pananunute ragsak di agpatingga karin kari di kay nilala Nunapod no day taayat Nutirabi Nagmaymaysa Si kalae Panpanunute An-anusa Ikarigata Dito'y din na Ururayen ka Tanarikan Tiyak maysa Aglalo No kailiw ka Nagsaeman anusa Sikati kapuna Ulo sadyak ninamnama Ipagsinaan ka Nutirabi Ngag maysa Si kalae Panpanunute An-anusa Ikarigata
ururayan ka tanarikan tiyak may sa aglalo no kailiw ka ano sa tanarikan agsapul sa baling nga ayan sipod pinanawa liday tinak sinagaba jakam mo ayabiyag ko nuwan niya tibasul ko din ka kinagura idem day di ayan tuy puso agumaw gawawa kaano at aliyawen kaano ang subliyaman di ayat ngayon talime tuy puso agrag sa'kin biyag ko maasing ka sublianan na alam idem day di kalikagong daytoy rikna din ka kinagura idem day di ayan tuy puso agumaw gawawa kaano at aliyawen kaano asubliyaman di ayat ngayon talime tuy puso agrag sa'kin biyag ko maasik ka sublianan na alam idem day di kalikagong daytoy rikna kaano at aliyawen kaano asubliyaman di ayan ngayon talime
puso agrag sa'kin. Magpan day diliday napasarap ragsak ti simukan nga awan iti pumadpan. Basulin no narak-rak ta ayat kilangin-langin tasikat na lawak anang baybay sa naklaam mo no wagtuok ka umanay ken kan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken ka kumusta oray no nasakit pilit nga awatek no panunutek nga sikat ay ayatek punpunuak nagkurkurangang kanayang tinepelak di gumurang jagin papas imbes ngay ay wenak saan ta inda danes na kasta kadi tinaputno nga agayan. Siya ipabasulin no narak-rak ta ayat kilangin-langin tasikat na lawak anang baybay sa naklaam mo no wagtuok ka umanay ken kan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta oray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sikati ay ayate punpunuak nagkurkuranga kaniyak tinepelak di gumura jagin bakat imbes ngay ay wenak santa inda danes na kasta kaditi na putno nga agayan kasano ngay patek ko di kasken ka martirak na puso ayat mo jak marik na at patek ko jak marik na tadungo kasano jak guten panagtuok ko pinunpunuak nagkurkurangam kanayak tinepelak di gumura jak pakat imbes ngay ay wenak sa
naglabas dagiti apanagin bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jak man may waksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa nagulib ka naranggas ken naulpit ka manangalilaw manangirurumen ken manangikulbo iliken ka ngayawaksi iti lagip ko tadikan amay kari iti pagmatek ko narikan iti manglipa sa iti naglabas dagiti apanagin bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jak man may waksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa narikan iti manglipat sa iti naglabas dagiti apanagin bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jak man may waksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa ay nagriga iti agbiag